mu yandi makuru tubafitiye nuko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko kuri iki cyumweru tariki 29 Werurwe 2020 hagaragaye abandi bantu 10 barwaye coronavirus. Ibi byatumye umubare w'abarwaye coronavirus mu Rwanda ugera kuri 70. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rikaba rivuga ko muri abo bantu 10 harimo abantu 6 baje baturutse Dubai bahita bashyirwa mu kato, abandi 2 baje baturutse muri Amerika y'Epfo bahita bashyirwa mu kato. Niba warakurikiye amakuru mu bitangazamakuru bitandukanye muri iyi minsi, wagiye wumva ijambo Dubai rigaruka hafi buri munsi, niba atari na buri munsi. Igihe cyose abanyamakuru basoma itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rivuga ku bantu bashya coronavirus igenda igaragaraho. Kuwa gatandatu tariki 14 Werurwe 2020 nibwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko mu Rwanda hagaragaye umuntu wa mbere ufite coronavirus. Uko iminsi yagiye ihita, umubare wagiye wiyongera ku buryo kugeza ubwo twateguraga iki cyegeranyo abarwayi bamaze kugaragara mu Rwanda bagera kuri 70. Niba warakurikiye, umurwayi wa mbere wagaragaye mu Rwanda ni umuhinde wageze mu Rwanda turutse Mumbai. Ku munsi wakurikiyeho hagaragaye abandi bantu 4, ku munsi wakurikiyeho haboneka abandi 2, ku munsi wakurikiyeho tariki 17 haboneka undi muntu umwe, umugabo w'umurundi w'imyaka 35 wageze mu Rwanda turutse Dubai yerekeza Bujumbura mu Burundi. Uyu ni nawe wabimburiye abandi bose coronavirus yagaragaye mu Rwanda baturutse Dubai. Kugeza dutegura iki cyegeranyo, mu Rwanda hamaze kugaragara abarwayi 70, muri bo 32 bakaba barageze mu Rwanda baturutse Dubai. Ni hafi 1/2 cy'abarwayi bose. Kubera iki umubare munini w'abantu indwara yagaragayeho mu Rwanda bayivanye Dubai ugereranyije no mu bindi bice by'isi? Ngo haye ikaze muri iki cyegeranyo, nitwa Cyprien Ngendahimana. Dubai, umujyi uhenze kandi wiraha kurusha indi mijyi myinshi ku isi. Mu myaka 50 ishize, Dubai kari akajyi gatoya kari rwagati mu butayu. Uyu munsi Dubai ni umujyi wakataraboneka kandi wiraho umuntu yavuga ko uhagarariye agace k'uburasirazuba bwo hagati, ukaba umujyi urangwamo urujya n'uruza kubera ibikorwa by'ubucuruzi n'ubukerarugendo bihakorerwa. Byanze bikunze wabonye amafoto y'inyubako ndende kandi zidasanzwe zubatswe ku turwa twahanzwe n'abantu. Uzi neza kandi ko Dubai ari umujyi ugizwe n'inyubako ndende cyane zikabakaba ibicu. Izi zizwi nka skyscraper, nk'inyubako yitwa Burj Khalifa ifite uburebure bwa metero zisaga 829 z'ubujyejuru. Ni hafi kilometero kimwe. Kugira ngo byumve neza, ni nkuko wafata ibibuga 9 by'umupira w'amaguru ukabitondekanya mu burebure bwabyo. Biraguha ishusho y'uburebure bw'inyubako ubihagaritse bigana mu kirere. Ibi nzi neza ko bihise biguha gutekereza impamvu Dubai ari umujyi ukurura abantu baturutse mu bice byose by'isi. Mbere yuko nkubwira ibindi kuri Dubai, reka mbanze nkumvishe gato ya Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Daniel Ngamije. Kimwe n'abandi benshi bibaza impamvu Dubai igaruka cyane mu mijyi abarwaye coronavirus mu Rwanda baje baturukamo, ushobora kuba nawe ubyibaza. Minisitiri Ngamije yari kuri televiziyo y'igihugu asobanura impamvu mu barwaye higanjemo abaturutse Dubai. Dubai muri iki cyumweru cya nyuma mu by'ukuri hagaragaye abantu benshi mu barwayi twasuzumaga buri munsi, wabonagamo abantu baturutse Dubai ari benshi. Dubai kubera iki? Nkeka ko ari no kubera imiterere ya hariya hantu ni isoko mpuzamahanga. Isi yose iza kuhahira, isi yose iza kuhagurisha ibintu. Abanyarwanda bariyo benshi bari mu bucuruzi, bityo rero usanga bafite ibyago byo guhura n'abantu bashobora kuba banduye. Igihe cyarageze cyo kuvuga ngo tugiye gufunga ingendo z'abantu dukorera mu ndege, ubwo bahitamo gutaha bazira icyarimwe, bituma rero tubasuzumira ari benshi icyarimwe. Nta cyatangaza ko muri iyo mibare wasanga harimo abantu baturutse Dubai banduye. Dubai ni umujyi ugendwa cyane kurusha indi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kurusha na Abu Dhabi, umurwa mukuru w'izi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni igicumbi cya business zitandukanye mu burengerazuba bw'umugabane wa Aziya, ukaba n'umujyi uzamo imbere ku isi mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu kubera ubukerarugendo buhakorerwa. Ni umujyi w'abaturage babarirwa muri 3,380,000, ugafatwa nk'izingiro ry'ubucuruzi bw'akarere uherereyemo n'ubucuruzi mpuzamahanga muri rusange kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Ubukungu bwa Dubai bushingiye ahanini ku bucuruzi, ubukerarugendo, ubwikorezi bwo mu kirere, ubwubatsi na serivisi z'imari muri rusange. Kuba umujyi wa Dubai wegeranye n'indi mijyi ndetse n'ibihugu bicukura petrole byatumye uba igicumbi cy'ubucuruzi. Umujyi wa Dubai wabaye nk'icyambu kinyuraho abacuruzi b'abanyamahanga by'umwihariko abo muri Iran, benshi muri bo biza kurangira banatuye muri Dubai.
Kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, Dubai yabaye icyambu cy'ingenzi ku bacuruzi benshi b'abanyamahanga, by'umwihariko ku isoko ry'ibikomoka kuri petrole bitunganywa mu mujyi wa Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Tugiye gato mu mateka ya Dubai, mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, Dubai tuzi ubu yari igizwe n'umujyi wa Dubai nyirizina n'akandi gace k'urusisiro ka Jumeirah. Icyo gihe yari izwi ku bucuruzi bw'amasaro yoherezaga hanze kugeza mu mwaka w'1930. Ubwo bucuruzi bumaze guhagarara, abaturage ba Dubai bakubiswe n'ubukene, bamwe batangira no kwimukira mu bindi bice byo mu kigobe cya Perse. Mu rwego rwo gushaka ibisubizo, Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum wari umuyobozi wawo kuva mu 1958, yakoresheje umutungo mukeya wavaga mu bikorwa by'ubucuruzi atangira kubaka ibikorwa remezo. Hashyizweho amakompanyi yigenga yo kubaka no kwita ku bikorwa remezo birimo amashanyarazi, serivisi za telefone, ibyambu n'ibibuga by'indege. Mu mwaka w'1950 hubatswe ikibuga cy'indege cya mbere. Muri 1959 hubakwa hoteli ya mbere, ibyo biza gukurikirwa n'izindi hoteli z'amateka nka Ambassador na Carlton Hotel mu mwaka w'1968. Uko niko Dubai yatangiye kwiyubaka. Hashyirwaho politike zitandukanye zirimo guteza imbere ubucuruzi n'ubukerarugendo, bikomeza kuzamuka kugeza ubwo tubona Dubai y'ubu ifite ubukungu buzamuka mu buryo bwihuse cyane, ikaba n'umujyi uza mu ya mbere ku isi mu bikorwa bitandukanye. Nubwo ibikorwa remezo by'ingenzi muri Dubai byubatswe ataratangira ubucukuzi bwa petrole, ubukungu bwayo kuri ubu bushingiye no ku bucukuzi bwa petrole, aho icukura utugunguru turi hagati y'ibihumbi 50 na 70 ku munsi, ikanacukura gazi mu birombe ifite mu bihugu by'amahanga. Dubai ni igicumbi cy'inganda n'amakompanyi atanga serivisi zitandukanye zirimo iz'ikoranabuhanga n'itumanaho n'iz'imari by'umwihariko. Imishinga minini y'ubwubatsi yatumye hubakwa inzu ndende cyane zikabakaba ibicu, harimo n'imishinga minini ku rwego rw'isi y'inyubako nka Emirates Towers, Burj Khalifa, Palm Islands ndetse na hotel ivugwaho kuba mu zihenze kurusha izindi ku isi yitwa Burj Al Arab. Dubai bamwe bayita umujyi wa zahabu bitewe n'uko igice kinini cy'ubukungu bwayo gituruka ku bucuruzi bwa zahabu. Imiryango n'ibigo by'ubushakashatsi bikaba byaragiye bishyira Dubai ku rutonde rw'imijyi ikize ya mbere ku isi. Mu mwaka wa 2012, Dubai yari yashyizwe ku mwanya wa 27 ku rutonde rw'imijyi ikize cyane ku isi hagendeye ku bushobozi bw'abaturage mu guhaha ku isoko, ibyo bita purchasing power. Ubushakashatsi bwa Mastercard Worldwide Centers of Commerce bwa 2007 kandi bwashyize Dubai ku mwanya wa 37 ku rutonde rw'imijyi 50 ikize. Uyu mujyi ukaba unaza ku mwanya wa mbere mu gace k'uburasirazuba bwo hagati. Dubai ikorana ibikorwa by'ubucuruzi n'ibihugu bitandukanye ku buryo mu 2014 Ubushinwa bwari umufatanyabikorwa wa mbere wa Dubai mu bucuruzi bikorana bubarirwa muri miliyari hafi 48 z'amadolari. Ubuhinde bwazaga ku mwanya wa kabiri mu gukorana ubucuruzi na Dubai, bugakurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikurikirwa n'ubwami bwa Arabia Saudite. Ibi nibyo bihugu biza ku isonga mu gukorana ubucuruzi na Dubai, ariko hari ibindi bihugu nk'Ubudage, Ubusuwisi, Ubuyapani n'Ubwongereza nabyo bikorana ubucuruzi na Dubai bubarirwa muri miliyari 40 z'amadolari. Kuba Dubai ikorana ubucuruzi n'ibihugu bikomeye ku isi ni imwe mu mpamvu ituma abantu baturutse mu bice bitandukanye by'isi berekezayo gushaka ibicuruzwa. Niba warakurikiye ibyegeranyo byacu byabanje, uribuka neza ko mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa hakigaragara icyorezo cya coronavirus, hari amakompanyi y'indege menshi yahise ahagarika ingendo zijya mu Bushinwa. Izo ngendo zahagaze hari abacuruzi benshi basanzwe barangurirayo ku buryo basaga nk'abakomanyirijwe kubera icyo cyorezo cya COVID-19 kibasiye isi. Umugabane wa Afurika by'umwihariko ni isoko rinini ricururizwamo ibicuruzwa birangurwa mu Bushinwa, kandi kubuzwa kujya kurangura mu Bushinwa byari kuba bihagaritse ubucuruzi ku bantu bamwe kuri uyu mugabane. Mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyarimo gikora ibara mu Bushinwa, hari ibihugu byinshi byumvaga icyo cyorezo nk'umugani ugana ibintu bitazigera bibaho, ku buryo bimwe mu bihugu byanatinze no gufata ingamba zo gukumira urujya n'uruza rw'abantu bashoboraga gukwirakwiza coronavirus. Nibyo byabaye ku ikompanyi ya Emirates yakomeje ingendo zayo ntacyo yikanga, kuko amarembo ya Dubai yari agifunguye, abantu bafite coronavirus batangira kwinjira Dubai gutyo. Uretse Abanyarwanda, hari abandi bacuruzi bo mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika no hirya no hino ku isi bahise bimurira ibirindiro Dubai gushaka ibicuruzwa, kuko bitari bikibashobokeye kujya kubishaka mu Bushinwa bwari bumaze gufunga ingendo zose kubera coronavirus. Uretse ibikorwa by'ubucuruzi, umujyi wa Dubai ukorerwamo ibikorwa byinshi by'ubukerarugendo bikurura amamiliyoni y'abakerarugendo baturuka hirya no hino ku isi. Kimwe mu bishishikaza abasura uwo mujyi ni uguhaha ibintu bitandukanye,
ariko nanone muri uwo mujyi hakaba hari ibintu byinshi byaba ibya kera n'ibyo birangaza bawutemberamo, ku buryo kugeza mu mwaka wa 2018 wari ku mwanya wa 4 w'imijyi isurwa cyane ku isi ugendeye ku mubare w'abakerarugendo mpuzamahanga bawusura n'uburyo biyongera buri mwaka ku gipimo c'10.7%. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Dubai kiza ku mwanya wa 3 ku isi mu bibuga binyuraho abagenzi benshi kandi b'abanyamahanga, ariko cyakomeje kwakira ba mukerarugendo na nyuma y'uko coronavirus yibasiye Ubushinwa. Icyo kibuga kandi kiza ku mwanya wa 3 ku isi mu bibuga binyuraho ibicuruzwa bitwarwa n'indege. Cyakomeje gukora nk'ibisanzwe, ndetse ni kompanyi y'indege ya Emirates ikomeza gukora ingendo mu byerekezo bisaga 150 mu bihugu bisaga 70 ku migabane 6. Dubai ni umujyi ukize kugeza n'aho abapolisi bacunga umutekano bakoresha imodoka zihenze cyane nka Ferrari FF utakwigondera udafite nibura $500 by'amadolari y'Amerika. Bakoresha za Lamborghini utakwigondera udafite nibura $400 by'amadolari y'Amerika, za Aston Martin 177 utakwigondera udafite $1,790 by'amadolari. Kuba izo modoka zikoreshwa mu gucunga umutekano mu mujyi wa Dubai nibyo bituma Dubai iba Dubai wumva. Urakibaza impamvu mu barwaye COVID-19 mu Rwanda higanjemo abaje mu Rwanda baturutse Dubai? Ukurikije urwo rujya n'uruza rw'abatemberera Dubai rwakomeje na nyuma y'uko coronavirus igaragaye mu bihugu bimwe na bimwe, byari byoroshye cyane ko iyo virusi yagera i Dubai mu buryo bworoshye. Hanyuma umunyarwanda cyangwa umunyafrika wese ugiyeyo akaba yayivanayo ayijyanye mu gihugu cye, na cyane ko ari umujyi w'ubucuruzi mpuzamahanga uhuriramo abantu baturutse impande zose z'isi. Nta mibare ya vuba twabashije kubona dutegura iki cyegeranyo, ariko nko mu mwaka wa 2016 uwo mujyi wakiriye miliyoni hafi 15 z'abakerarugendo bawurayemo nibura ijoro rimwe. Hakaba hari umuhigo w'uko muri uyu mwaka wa 2020 baziyongera bakagera kuri miliyoni 20. Izi ni zimwe mu mpamvu zisobanura urujya n'uruza muri uyu mujyi wiswe umurwa mukuru wo guhahiramo mu gace k'uburasirazuba bwo hagati, kuko ugaragaramo centre z'ubucuruzi zikomeye zigera kuri 70, zirimo na centre ya mbere nini y'ubucuruzi ku isi, Dubai Mall. Ubushakashatsi bwa Mastercard bwitwa Global Destination Cities Index bwa 2019 bwerekanye ko ba mukerarugendo basiga amafaranga menshi muri Dubai kurusha ikindi gihugu cyose ku isi. Nubwo hafi 1/2 cy'abarwaye COVID-19 mu Rwanda baje baturutse Dubai, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zituma icyo cyorezo kidakwirakwira cyane, nk'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kubivuga mu ijambo yagejeje ku Banyarwanda tariki 27 2020. Twafashe icyemezo gikomeye cyo guhagarika indege zitwara abagenzi ndetse no kugabanya urujya n'uruza ku mipaka yacu. Ibi byatumye hadakomeza kwinjira abandi barwayi bashya. Twahagaritse ingendo hagati mu gihugu kugira ngo tugabanye gukwirakwiza ubwandu. Icyakora coronavirus yandura mu buryo bwihuse ndetse butarasobanuka neza bihagije. Ni inshingano zacu gutuma idakomeza gukwira hose. Niyo mpamvu mpamagarira buri wese gukomeza gushyira mu bikorwa aya mabwiriza yashyizweho na leta, tukihanganira ingorane zose byaba bitera kugira ngo dutsinde iki cyorezo burundu cyo guhitana abantu benshi. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko abarwaye coronavirus mu Rwanda bose bavurirwa ahantu habugenewe kandi bari koroherwa. Abenshi muri bo ubu ngo nta bimenyetso bya coronavirus bagaragaza ndetse nta n'umwe urembye. Hanashakishijwe kandi abantu bose bahuye nabo kugira ngo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Abantu bose bageze mu Rwanda mu byumweru 2 bashyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi 14 guhera igihe bagereye mu Rwanda. Abaturarwanda kandi bagasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, hitabwaho cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi kandi neza, hanubahirizwa intera ya metero 1 hagati y'abantu. Mu Rwanda kandi hashyizweho uburyo butandukanye umuntu wese ugaragaje ibimenyetso bya coronavirus yakoresha asaba ubutabazi bw'inzego z'ubuzima. Ushobora guhamagara umurongo utishyurwa w'114 cyangwa ukipimisha ukoresheje telefone ukanda akanyenyeri 114 urwego maze ugakurikiza amabwiriza, cyangwa ukohereza email kuri callcenter@rbc.gov.rw cyangwa ukohereza ubutumwa bwa WhatsApp kuri 0788202080 cyangwa ukitabaza umujyanama w'ubuzima ukwegereye. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Ndagushimiye wowe wakurikiye iki cyegeranyo, nkwifuriza kugira amagara mazima zira coronavirus.
mu gihe tugihanganye n'iki cyorezo gikomeje gukangaranya isi, ubutumwa ni bumwe gusa: guma mu rugo.